Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Sengsan Prathai Hill State People's Democratic Party kabala syong ye ka jingelang jong ka Central Executive Committee kala pediang ngobha ye ka jing thung jong ka sarkar jilla ye ka Judicial Inquiry ka ban kle da chairperson jong ka Meghalaya Human Rights Commission halor ka jingken no baki pulit ki bala siat yap ye uba Chesterfield thank you ha ka jinglek khanra ye ka yengsa jong u ha ka step perngap jong ka khat lai terik ubnai nailar arajar arpuwei ha maulai kenton masar Presiden jong ka HSPDP uba KP Pangyang ula ongru ba ka HSPDP kala ajingero ya ka sarkar MDA kabala Shimkhia ban yakren bat ka sarkar Assam na ka benta ban penbet no yo pur usam ban ha ka baye dei pat bat ka jingterwa jong ka sarkar Pedeng ban wanra ya ka jing penbet thamai ha ka kharnet ka ba phra jong ka riti sanchar kari India uniu nong elam jong ka HSPDP ula ong baka seng ka dawa bade ban pendam no ya ka para 12A bracket B baru kita mengiba situation na po ka Shillong mo ipabawi sungu ka sarkar na simi ki step ki babiak la mo ni trelang ni ajimud lang te kumi ka border mo ni nim keno ila de nim keno ila mo ni sim ya kata collective responsibility te kumnungin keno pa ta kada kolong ba ngihi nagaliang jong ka party habi try side by side with government ni semba gi jing persang ge jungi nasmo ba ni simi ki step ki ba kham hatam magani ka sarkar ko manta bani ko maswa kung ganuk sai ke ya gani ka border issue mo ngamtip lagin la nan penkut ne penkut reka thom ba ke jekren ba ke kombar initiate ki kam ni su tho ba kum ka party mission gane ka long ka ba hatam ka attempt ba sarkar ban settle ya gani once for all kebenin ko ngai ngekren dia ka law and order problem dan situation ke badan agni Singapore Shillong city te kum ka party ning kong ipen pau ya jing sungkhia ka man sim halor ka tu ka jing ja ka bala hat no u surrender general secretary jong ka HNC ba Chesterfield thank you te kum ka party ngi pen pau ya ka jing snow si ba ka ni penren bu ya tugi badon keti polis segi ba ngangai jadi kan wan sampai ini semua kumba kata kajing le lalang hakdak ya kajing im tugi kem dai la ini asa katum ka an ko ri halor kani ni penpau ke sungu ya ka government bahwa kita constitute dan institute ya ka judicial inquiry kalau independently ban bisa wat bene ban tip ya kan kata ba ta sanjung ni cinja tengiru ni kerpat ya barok ki noelam snong di masa snong jong ka molai iria berkuai bakin agi jelang bakin ni kuri namba ila ban la khamba ya ka jing sisi ni penpau ya ka jing sui hab jing mut ya ka jing penpau jong ka yin ka sem jong ba Chesterfield baki priang smuha ya ka inquiry, judicial inquiry. Hakaba la perparu yang hilang baru mungkin sistem yang dari ujung ke jela. Bangin namdon su ka wepat ke jisu ka wepat dari bansha ba up ya kapor adu bagian ke inquiry dan penmi ya ke report sai juga. Tapi ke ego bade bande tunggaan. Ka arpat ni don ke jing Ukraine ya ka kam juga border de kumba ka party fitip ha ni race ke ne na ka post ka po ka deiru ka manifesto ka party teroi ni pen pau sungu ya kan ni MDA government dia paro ki partners ki baton ha po ka MDA ki badak away ka sut lilang ni ye banton no ka solution kan penkut ya kan ni ka jing ka jaku te hakabile bagane ni pau sisin ye ke sungu terpang ye chief minister Sir Conrad Sangma bangi iba dei kani ka sarkar la ngam bakala banong bakala Shimkhia kata-kata ba shwa ban wanra ye ke kendu apren ki ars jelala ni ki chief minister nagale chief minister jing ladon ka on official meeting but CM juga Assam la bun sin banyo kata ka mestim jong ka jing trelang
but ringkat kejing ya sim jemut jongi barfai ki partners bukan ke MDA but mentalele ida sim ru ya kejing ai jemut jongi ba ya baru political parties mo ide dan lang khamtam ha district committee jong ka interstate boundary bangi bulang iki pria khatlang bania railang ke ego hatam bangi yo ban rai kun ka state organic issue in law kita ni pau ya kejing sungu ya sota na marba kalau perun kamru ya kajing tempe jadi kurusam dah kapal omsom lah ino buat lagi seng halang ruk de mau buat kiwe badan interest saya kini kam tempe kam tam ya ke district council ba ke ADC ki lengba kajing don jong ki ADC jumi ro tu ki simpia ba ki ajeng jadi nilap ko West Kasih district ko kajing peniat jong kini ke komiti. Pagkalay pat ni don kisi friend ke bakki minta kasi kadai halor amendment to the 6th schedule of the Constitution of India. Ka parti ke jongi kadai ke way di issue no ke form ni hoping ka 12 khadara ya 12A. Hakani ka kaya ke jongi mentapat abang ipay ya kadai ke constitution mo ngi don kam ban friend ya kadai bang don kam bangin amen ya kadai ke para 12AB. Ya kadai ngan i of secretary in batai khamha makidon ni kam kibangi ngila pha sa sarkar nadu kasem ada khanda ngila pha ya ka memorandum ke jongi naka party ban amen itu ke particular para 12A juga clause B ngila pha ro sa union ministry au Amit Shah G bolong union minister ya kani ka jingdawa jongi Timen hakani bawan hangni haka jelajuni union minister ngila pha yang kai ya kan memorandum te gani ke benta ke basa I minister juni sebatai kamha te khadu ngidon gani ka wei pada ke benta ba kum ke parti ngidon sanpulai tili bisnem ngilaya kum ke jelame thlia mendakan rakhe ke nilap sanpo tili bisnem nani ke ongga golden jubilee te kum ke parti ngile perkhat bangim su dei ban kletno ya gitu ki hill state fighter ki ba move ya ke hill state ha to ko laga dei jong ke APCLC जैसे कि ग्रुप हम तो किधर मर SPDP बड़े का मीन हम hadin bang yo ya sub state nice pan ko pra ni ele ya full fledged state ni pada ngidon sakalang ka role jong ka SPDP ba palat lies bagi spam ki volunteers ni sya set patok ki bedan lain ki bandri bana ki bar bana ki ba kunta termo Tini yung bala da state ka ni rakhe yang dilap sangku snem jong ka. Ni ke parti ni suli man ong baro gitu gibran bentala nadu ka bang ong mane jong ka efficiency mo movement. Ni nam dai ban ket ki. Nang ta gitu ki ba join na ka efficiency movement saga ni PDP. Ya ka full state ru bangin dai ban ket ku mu ba hoping ba ki we no gelam. Ni susi ba dong mangin ji osno ya keteng joki. Tingi bu kala ke jili ba hato kini ki dai na ki state fighter nak bantah kan state of Meghalaya. Tekum kita gi don ras potrik jong November gindon gi kedu jong paro I volunteer. La ka dai jong efficiency lang ni jong ke SPDP ba ni don ni buta. Ba at least ni salim. Bala dak sarkar ka ya ha. Ni kwa ba sarkar kan itu ba dia ki. Bagila sacrifice kan. Kita setuju. Untuk dari parti saya kedar bah kini kaban empower kaban incline ya ke state jong ke Meghalaya ya ke legislative assembly ban penongan ban senaan ban nom pentrikam ya kino ki anyo ke sarkar India ki bom ya ha pentrikam ha kini ki area 6 schedule jongi ha kamidi baka Assam ni dokumen habi I baka ka 12 akan dekat ke 12B ke ong ba ka nakap tak Assam governor juga Assam ulak banonra kan no notification bandung petrikam ya ki an juga sarkar India ha ki area juga seksidir ha po Assam diskusi perde ba ndapoi nakap tak kami Meghalaya ha ke 12AB juga Meghalaya ke ong no ba presiden juga di India ulak banonra ke notification bandung petrikam ya ki anyo sarkar India dan ya ki anyo ka state Meghalaya hati area yang section. Hakabangis ngo bakatakan ulong ba subo
ya ka ai ka bala subu de prokom me ko mla syuk ban kenjok kat ban convince ya ka parlimen na ka mentak ta ki anya ki bom ya hap ban putri kam sengi ki pon ki ya ka bana ka pos ka por ki bangin sio ya hap ban putri kam na mar kam ya hap culture jengi kam ya hap ko kom im jengi sene ban bot ya kita ki anya jo ka sakar India larangin jin la don kata ka state assembly ka don ka board ban pas ke resolution ban penong ain ban nom petrikam ya kita ki ain kiba me hab petrikam hangi handrei kan ba ka padon kata pada ka jengai than yangi yak sarkar me kene ka jengai than ban convince ka parliament ban lech ka sidu presiden ban yo ya kata ka approval jadi mana kata nakalin juga parti juga session pak kan ba ka don kene ke ji keren hakaba nakalin juga sarkar me kene ya kan yo ban pha ya kini ki recommendation saya ke Sarkar India ban yo ek amendment nak ke sectional nak ke parti jungi nilarai minta bagi thok biang saya ke Sarkar Meghalaya bagi simkia ke kam ban ya keren ban terwa saya ke Sarkar India ban amend no ya ke 12 AB ban halor kene yang sim ke step ke ba kam kia nak ke pada ke parti nila rai bagi thok saya ke Sarkar bagi thok saya Chief Minister ban rakno da ka government resolution ban ra ka amendment haya ka de 12 AB ta ka de jingrai ka ba amkia ka kam hadu kata-kata ban oi da ka don ka do ka jing ngin saya bali discuss saya hadir juga di sini ka ba Chief Minister unjuk da parti jungi ikbe ti bon khot ka discussion ka kabinet ya ka pengen saya ban the bali keren ni ban da kia hab ibarat isgo ba ka de ka por ka kam hadu kata-kata ban ra na sulum da government resolution hak dekat assembly berwan hak ba yendawa yang Sarkar India ban syak dengan ra dekat amendment ban amend no dekat 12 AB ya ke bagi kwi enti bakan long kajing kermen ya ka state Meghalaya hak ba kwi enti begini kijing ya kini kijing ya sa jong pajba ya ki bakim ya hak berikam kan nom daslam ban solve the problem ladang idon ka bor hala ka jong ka state la jong ban penbek kita ki kwi enti ba dah kata kejikan bagi dia beri keren hak Sarkar bagi dalang Sarkar dia beri keren ni kene pada dah kelong kepala dah kelong kejing menjur jong parok itu nanti bakaluan ke government resolution hak beri kene ke amendment ya ke